Welcome back and thanks so much for joining me. Episode 2 ya umdeni ke gore Mkhulu Tau o biditše Zukhayi a re a tla hlape a mo iše nokeng ya go mo hlapiša senyama go ba thokolosi e leng gore ya mo tshwenya ka ge e le gore o mmoditše gore o na le bothata jwa thokolosi e leng gore ya mo tshwenya jwale o nyaka gore ntwewe e tšwe ka gare ga bophelo ba gago gore ba tle ba kgone go iketla ba tšwele pele ka bophelo gomme a sepela le Zukhayi ba ya nokeng ga fitlha nokeng a mo hlapiša mo pediša dikoša matsakeng ya koša yona e mmakaditše wa tseba gana ge ba ntšha thokolosi e fitlha ko ba opela dikoša o mo tloditše ka maloko a mo tlotša le ka dihlare tša gagwe Zukhayi ka ge e le gore ka nako e a be a fitlha ka kwa ba tšholotše dipheko o boditše Mkhulu Tau gore yena ga a thabiše ko gore Mkhulu Tau o boletše tabele ya thokolosi mo pele ga batho a napa re bona batho ka mokana ba na le mathata o thuša ke eng ge ke boletše ka wena ka bolela ka taba gore wena o na le bothata beng a ba tshwanela go tshwenyega ka selo ge e le gore nna ke tlhaloseditše batho ka bothata ba gago ke bothata ba gago motho mo le mongwe o na le mathata so bothata bo ba ga gore nyaka gore bo tloge bo fele ka gare ga bophelo ba gago so ba mo hlapiša Zukhayi ke ga a swere ke moya gomme a fitlha nokeng gare ge o ka tla swara ke moya gape mo o tsebo gore o tla tšea ke metsi a ka gobane wa e bona noke gore ke e kakang Zukhayi a thoma a lebelela metsi a la bona gore bona noka metsi ke ya mantši ga o ne le moya o mo tshwereng ke a tebitša kere gante moya ge motho a swara ke moya o swara ke moya ka maitirelo goba moya o go swara ka lebaka la gore o tsogetše ke badimo na ene Zukhayi a se wa mo swara ka kwa ka gobane mammoditše ka mokgoo so ke tipudišitše kare gore Zukhayi o ba te tshwarišitše moya nto la bja e dira mola bja tshwarišitše moya so bona ba re actela ka mola rena re nyaka reality show re nyaka dinnete tše dintšhi bona ba re tlela ka terama bona e re sa ikušišeng wa tsa tše re di bona bo Mkhulu Tau ba re bontšha so ge ba fetša go mo hlapiša bana ba sepela ba boela gae ke nagana gore bothata boo ba ntwe mo tshwenya mohlomongwe bo tla tloga ka ge e le gore Mkhulu Tau o moditše gore apola a hlape Zukhayi ba se nyaka go apola re nka apola re kgane o tšha bang go apola ka gobane wa tseba gore ke a go tseba ke šitše ke dirile dilo tše dintšhi le wenana ke eng se e leng gore se tlo go dira gore o thome go nyaka gore o ka re o tlo lebelela thoko o tshwanetse gore o apole ke tseba mmele wa gago ga gone le se e leng gore se ka go tšhabiša mo Zukhayi napa thomo boela fase a stlwane le matlale mara se sengwe Zukhayi a se boletšeng ke gore o boletše gore wa te tshola gore wa e tsena ka molagare ga e se tempo sela ka lebaka la gore o bone Mkhulu Tau ka nakwe mosadi wa Tau a ba gagana le Fezile Mkhulu Tau ba sa šireletše mosadi ya gago jwale re ge Mkhulu Tau a sa šireletše mosadi ya gago nna o tlo nšireletša bjang ke sa tšoutla na ke le girlfriend ke se ka nyalwa o la monyetšeng a palela ke go mo šireletša jwale o bone gore drama e sa tlilo ba e ntšhi ene yona e sa tlilo ba e ntšhi Mkhulu Tau sa tlilo go mmontšha gore ke yena mang go o lokile ka kwa o sa tšhike o se na le tšhike Mkhulu Tau tlo go bontšha bona bole ke motho e leng gore wa ikemela ge e le gore gone selo se a sa se nyakeng mara ba sa no mo dira ka mokgwa go sa nyakega Mkhulu Tau o kgone go botša girlfriend ya gago ye nngwe gore bona o dire so gore go sekebe go tla gore o kgone go lwa le wina ke tlo go emelela ka ge e le gore ka re boditše Fezile gore bona Mafeza wena ge budi a fitlha kwa mo kobe ka ge e le gore bule o boletše a re ditiro tše ke tseba gabotsebotse gore ke tša Mkhulu Tau ga o na le gore Fezile o tlo nkoba ka mo ntle le gore Mkhulu Tau a bolele ke ditiro tša monnaka ke a mo tseba gore ke motho mo bjang ke motho a ratang go lehlantšha batho ga nyako bona batho ba thabile tšhwana nagana ge monna gago a šitša go dira seo la go nyetše le ne le bana sa go šireletše a re di-girlfriend tša gago di lwe le wena wa tsakeng lenyalo la bale le bontšha le koša bohloko ka ge e le gore bo e confirmile gore Mkhulu Tau ba ba sa mo tsebeng ga ba tsebe selo nna ke kwa bohloko ke phela ke lela ka dinako tše dintšhi ka lebaka la gagwe so ba ba tsenang ka mogare ga drama e ya rena bona ba tsene ba ntše ba tseba gore go sa tlo lwewa so president le Zukhayi
ga ba fetša bona ba sepele ba le babedi ba ya go bona Fezile ana ba botša gore yena ga a thabišwe ke se e leng gore ba se dira ba tšea ka e matla go tla ka go yena ba tla ba introduceiwe ka kwana ka ge e le gore go ya ka Sezulu ba re a go a dumelela gore wena o tsamaye o ye ka kwa go mosadi o mongwe o ye go di-introducer so Zuka ya re nna ke nna le khalate for rena ka culture rena go a dumela gore nna nka tla ka mo ka tla ka go bona so President Gay ya re nna ke nna mopedi le nna ke ikeme a ke bone go na le bothata ge e le gore dilo tša mokgoto di a diragala nna ka tsaba gore na Sistembu re no khwetša e le gore sebe se no ba ka motseng o lale kwa so a re tsebe gabotsebotse taba polygamy a re tsebe gabotse taba polygamy gantši dira ke maZulu ke bona maetletše ebile bontši jwa bona ba ra ba bone e na le bothata mara go na le ba e leng gore ga ba dumele taba ya Sistembu so Fezile ana para okay ke a le kwešiša wena ka gobane o le khalate gore o tlo kgona go emela tše di tlango tabeng ngwe le ngwe e tlango diragala ka mokare a ke re makhalate nna ra tseba gore le ikeme jwale ke no tseba gore President Gay yena o tlo kgona na mara nna se ke tsebang gore President yena ka ge e le gore rata go bona ikeme ka dinako tše dintši ke bona o kare yena o tlo e kgona taba ya Sistembu yena ka se dumele gore Mkhulute o tla mo zabalaze godimo ga hlogo Zuka ke yena e leng gore go bona o kare ke yena tlo kwang ka letlalo ka kwa ka gobane o bontšha lokilenyana eno ba gore a sala ba ra bona phate ya gagwe e nngwe ya gašitše ya kwatile gore o tlo diragala jwang mara Mkhulute o se ke tsebang ka yena gore ke lefiega gašitše ya bona gore o walwa ai o emela wa go tšea go beela ka thoko a re nka se kgonane le wena motho a go lwa mo a ke monyaka ke nyaka motho e leng gore ke tlo itaola ka yena ke tlo motlaiša a ke re robala wa robala a ke re tsoga wa tsoga e ke re tsamaya wa tsamaya ke se Mkhulute a se nyakang ene o tloga a nathile mane gore gore ba ba patela mo jalabo tlhakantšha le ya gagwe ya music o tlhakantšha le ya acting ai ke bona ya le mafuta mane letlalo la gagwe le tšhentšhitše le bontšha gore tšhelete nkare ya tsena so Mafeza le yena se se kgašitšang ke gore o dutše ka motseng o mongwe ke ntlo ga a sa dula kwa mekhukhung go bontšha gore dilo di nameletše dilo ga di sa tshwana le mathomo gong jwale o iketlile jwale ge le Mamkhulu yena o re yena ga nyake selo se se mo kopanyang le banenyana bale basadi ba Tau re yena ga botse ga ba rate lebaka legolo ke gore Tau ga mo tshwara ga botse Tau ga mo hlomphe Tau tliša basadi a senke a mmojane le yena le babedi gore go itše mosadi o moswa go mmetse ba gore ke tlo mo tsebiša go wena wa mohlomong Tau wa tseba gore ga se ke a mmoditše a ka se nyake goba o tlo tsamaya ge yena e tla le basadi bale jwale go tšhakalaka ka go umdeni e phela e le tlhakatlhakano ke kuša gore ga botsebotse go ra gore ka go Sistembu se seleng se sengwe go ra gore go na le dintwa tše e leng gore di gona monna o na le favorite ya gago o ne le ba e leng gore o ratana le bona ka mabaka a itšeng ke go ya le ka mokgwa ke e bonang ke tšona tšeo tša umdeni. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Lerato ke Leo. Tada.